Hei hi akasvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu Syrian sang puya. District Council and Minority Affairs Minister Puro Barro Moiro te hovin Mizoram Autonomous District Council patum ho tu te an thuk home. Mizoram University chuan New Education Policy NEP sang ni somni chu mang tanin hemi no hian zir lai no pangten an kalo ongkong an tap chho mek. Prime Minister Narendra Modi chuan Vain Khan Gujarat Gandhinagara Semicon India sang ni somni patum kan klei fa hong. Union Education Minister Dharmendra Pradhan chuan sarkar in naupang kumthum atanga kumret in karten zinatha andon thenan rohanna siam ati. District Council Minority Affairs Minister Puro Barro Moiro chuan Vain Khan Mizoram Autonomous District Council pathuma hotu te komin hei hi thut khom voi khatna ani. He meeting ka shwa tu Minister Puro Barro Moiro chuan ADC pathum te ham thana tur ngai to in 6 adult area ani anga an ham thana le chanvo tur te department na state sarkar point ngai tur saka poi mo tho soya Mizoram State Sarkar DC and MA department na ADC pathum ten mason tura lungrol na le thona tha ne ja tur ka khom te so mani Puro Barro Moiro chuan ADC pathum ten na Mizoram State in budget atanga thlo apek ba development na thona tur sum amlo wangi infrastructure development na thona tur project siamin atheng angin muzon ni se tian rotna asiama hei hi soizi ngal ani he meeting a hian Autonomous District Council pathum ten harsna sangsang an neite gazetted officer na thoktu mun ruak no kha thu ate thildang poimo sangsang te posoi howani a Autonomous District Council pathum ten anma ani in rel bolna le Mizoram sarkar in kara harsna tamtak soilante athe anga chin felpia tumthu minister chona soibokani Lai Autonomous District Council CM Puvizir sang chuan minister ka ishroin ala ne ingai lo meeting poimo tak ne ani chu lom amati thosoya an huam chunga na thoktu lak chungchanga group C le D harsana an to lo lai group B chungnam na thoktu lak chungchanga harsana an to thute asoi ani MADC CM PM lai ko point tun ma hetianga ADC pathum te minister in meeting ala ne puingai lo thusein MADC ten kongsang sang an harsana to te atar langani Chakma Autonomous District Council CM Purasik Mohan Chakma chuan Group A le B Officer 10 engwang po an na an chol sanin an mun ruak no khatura harsan an to thute ADC pathum te hnoya na thoktu ni na in angte su hlo apo inang tlang se thati thute le harsana sang sang ani thute asoi bokani he meeting a hian ADC CM te ba ka executive member le executive secretary engemozat antel ani Rural Development Minister Pulrot ki machu Vain Khan Thingsul Thlia Block Level Credit Camp Masaber Ahman Pui Pulrot ki machu thu soin Mizoram sarkar in thingtang chengte izonale intun na turangai poimo thu soya ni zain hlona ahun taka donani theinan the top chu zel ni in state dangte ton tla khopin na thome kaniati a Mizoram sarkar chuan chung ken rol bolna le eizona konga nu poimo na ashi a hemi konga hian chaktaka malak mek zelani ti soin nu hota na siam scheme thatak mai National Rural Livelihood Mission Self Help Group kal tanga merite te choi kana tur program chu MZSRLM kal tangin chaktaka malak mekani ati a tangkai takalo mangzel turin SHG member kal khom te cha ani he huna hian thingsu hle RD block noya Self Help Group te hna cheng noi samli paruk le singa hu loan sanction letter sem chu ani a Mizoram Rural Bank branch palit lungvel branch thingsu hle branch Sesong branch selling branch te MZSRLM hian an dora anin hena tang hian SHG te loan pek chu ani heba ka hian Sesong Village Organization 1 nena puan thuna khol paruk semani bok Din Dayal Upadaya Gramin Kosalia Yosna DDUGKY noya thingtlanga cheng mizo thalai te ezna tur sangsanga te athonin training pek an ni a DDUGKY noya hian mizo thalai sangkha zaruk samruk pathum te training pek an ni to a hengzinga hian sangkhat somthum panga te namu sakni to in Hyderabad Guwahati Siliguri le Aizawl training lai zanga somseri pathum nom mek bokani MZSRLM hian tuntin hna RD block somni pure zongjong atum chhong vek to a thoktu tur staff te po da ani vek to boka atul dan anga da bezel turin rom na siamani tuna hen MZSRLM noya khos zaruk somthum pasaria self help group singkha jasri pure din to ni in member singre changli jasmur pakwan oma SAC member ten suman puk chhon tur community investment fund cheng noi singkha sanga zanga somni vel chu pek to anni bok Mizoram University chuan ram chunga jena kalphung thar man tura duan New Education Policy NEP
sak ni som ni chu mang tranin hemi noi hian zirano pangte chon an kalno om kong an dap chho mek ani MZE wa NEP nodal officer professor Albek dikin hamte chuan Mizoram University chu NEP sak ni som ni mang tran masa berte zinga atel ti soin NEP sak ni som ni hi college sa July khat khan sak ni som ni pathum som ni police sona man tran ani thuwa soi ani Sarkar tavek anya wanghian sarkar ne na in nerem taka kan kalangaya ni kumnga na pe man lo wangin kumina bulkan tran college chuan kami course thar kan ti angkhan kan kal vetan somni pathum somni police station atangin July ni khata khan kan tran vetin ani chu NEP 2020 bultan ma a kan lo zirti thin course zong zong kha tunan kan en non levek toni chu thil hau tak zet mai na hei Lotlin na bul intern na nitani he zena kalphung than hnoya hian anganwadi chu education system a alu to dona kumsom panga chung school education hnoya anom to tur thu soin tuna kalphunga 10+2 kumsom pani in thin chu kumnga kumthum kumli awain kumsom pangain thak ani don ani national education policy sakni somni hnoya hian zilai ten course emo discipline pakhat chi in solving lovin an tuina le an ngai ven zonga course bi kan thlang thei dona kum khat nuwa certificate nein an chua thei ba ka kum ni nuwa diploma le bachelor's degree kum thum nuwa an chuak thei dona bachelor's with research complete nuwa an chuak thei don ani he ba ka hian zira in chang azilai ten multi le interdisciplinary learning a la kop thei nan ro manna siam ani kumin hiram chunga national education policy sa ni somni man kum thum na ani a Mizoram NEP chungchanga malak dan le athanchin chungchanga MZE wa NEP nodal officer professor Lalbek dikin hamte kan correspondent in a kom na chu zanin dariat hiam Akaswani station Aizawl Chanchinthar chu ani ang Urban Development and Poverty Alleviation Department chuan Aizawl khopui chunga PMAY Housing for All Urban Mission noya mirethei insak tanpuina sum dong tura malak dan turin shilfiana hun voin khan hun rang pathum electric veng weme hall vaiva kon weme hall e chan mari weme hall ate anneya Mizoram Puma PMAY Housing for All Urban Mission noya hian mirethei insakna dong tur chungkwa singthum sang seri zeli somngan oma insak tanpuina cheng noi kha singa theu installment thuma pek tur ni a chungkwa sing hi sangkwa zakwa somkwa pasari ten first installment cheng siruk theu an dong to a la dong lo te hi August haran ma in first installment cheng siruk theu don tir man turin thei top so me kani kum sang ni somni paliral ma ngein chungkwa zong te insak tanpuina an don turang zong pekim vek tura malak mek ani district le khopui danga po hetiang in silfen hun hi poisa pek chu ma ne zel thena ni a tunlai hian khopui sang man mek ani PMAY HFA Urban Mission noya hian Mizoram khopui sang somni pathuma instruction puin hi pek mek zel ani mamit bial to MLA pois lazirenan voin khan vongon zo khua mini sadba mandap multipurpose community center hong mamit bial to MLA chuan vongon zo khua in hol thatak mai neta cholom pui thu soi mi puiten an ta ani ang nge ya tim doi thiam tur le nei tun ina ne nak enkol turina cha a zolnom ad block JE PJ ram hangai chuan vongon zo khu a mini sabaf mandap chu aspirational district program niti ayok noya cheng noi somga senga sakani thu soi ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga ponani Prime Minister Narendra Modi chon voin khan Gujarat Gandhi Nagara Semicon India sani samni pathum conclave for hong thu soin Prime Minister chuan India chu semiconductor industry energy conductor lian berte jinga in hlang kai to ti a India rama semiconductor industry atun aya tamzoka sum ron tho turin khovel hun sang sum dong te sombok ani ne thum o conclave Union Minister of Electronics and Information Technology both chaini a Union Minister of State for IT and Electronics Rajiv Chandrasekhar Patel ani Union Education Minister Dharmendra Pradhan chu sarkarin no pangkum thuma tanga complete in karten zina tha andon theinan rom manna siamati Akaswani News in komna Union Education Minister chu new education policy NEP sangni somni ronate siam falani nuwa zirtir dan tharle manro tharte bot sai ani atibok Prime Minister Narendra Modi chu tun patheni juni sompret khian Akaswani kalthangin mi puiten he na man ki ba program kalthangin thua soile dona Tuntuma mi episode za palina turani pumadi chuan mi puite chu an ngai dan te thokhom turina soma namo app mangin mi puite dan du zong an thlen theya mygov emo phone number pakhat paret bial pakhat pasari paret bial emo bia in an o an tho theya phone number pakhat pakwa pani miss call siamin message manga link thona an ngai dan te an thon thei bok ani
Chanchinthar serti topna na tang pui District Council and Minority Affairs Minister Purobad Romoiro te Hovin Mizorama Autonomous District Council Pathum ho tu ten thukhom Mizoram University chu new education policy NEP sakni somni chu mang tanin hemi hnuai hian zirlaino pangten an kalna om kong an tap chho mek Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan Gujarata Gandhinagara Semicon India sakni somni pathum conclave hong Union Education Minister Dharmendra Pradhan chon sarkari no pangte kumthuma tanga kumriat in carton sina thandon the nan ro man na asiamati chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani